Yes, turi live hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo nahagiye kuba habera imyitozo ikomeye cyane y'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bose rero kuri iyi saha y'isa 9:40 nibwo bakandagiye hano ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove. Ibintu bimeze neza n'urucabana. Abakinnyi bose baramanutse uko bakabaye. Umukinnyi wari utegerejwe ahangaha muri iyi myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ni uwitwa Bigirimana Abedi, nawe yamaze kuba ahasesekara. Bigirimana Abedi yamaze kuba asesekara hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo, aho aje gukora imyitozo ye ya mbere hano muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iciye impaka ikoze ikintu gikomeye cyane. Niba uri umureo w'ukuri, banza ukande subscribe, ukande share, ukande na like, kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 kuri 5 umunsi ku wundi hano kuri The Public Sport. Tugiye kubakurikirana imyitozo akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ukuguma hangaho ukabana natwe kugira ngo ujye ubona amakuru yose agenda kugeraho ku gihe kandi yizewe. Twababwiye ko twe tubaha amakuru azira impuha no gusesereza. Ngayo nguko rero kuri isaha y'isa 9 nibwo abakinnyi bose basesekaye ahangaha uko bakabaye. Muramubona Richard ari kumwe na Pasi, uwo nguwo ni Ganijuru Eri, ngo uwo Bakame umutoza w'abazamu. Mwamubonye Abedi muramubona. Abedi nguwo wambaye kuteri z'umweru nguwo uri guseka. Abedi, Bigirimana Abedi. Muramubona barimo Barushema Chris, murababona n'abandi bagiye batandukanye ba Damapa Gayoko, ba Aziz Basane Kulanya. Murababona bose barimo baragenda bamanuka gake gake. Mwamubonye Rushema Chris, mubona umusore bavuye muri Mukura. Uwo nguwo rero ni umuganga Mugemana, ari kumwe na Lotifi mutoya. Uwo mutoza muri kureba, uwo mugabo muri kureba w'umuzungu yitwa Lotifi, ariko ni umutoza wungirije, ntago ari we mukuru. Basesekaye ku kibuga hano mu Nzove kuri iyi saa 9:40 nibwo bakandagiye ahangaha. Twari twategereje, amaso yahize mu kirere. Muramubona Umwarabu Mohamed Cheri, uwo nguwo bamwita Umwarabu Mohamed Cheri, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bakina hagati mu kibuga. Ari kumwe kandi na rutayizamu mpuzamahanga le magicien congolais bamwita Shadrack Bingibelo. Shadrack Bingibelo muramubona ko nawe akandagiye hano mu Nzove. Ibintu n'urucabana ebana. Ikigiye gukurikira rero nuko tugiye kumanuka tubereka ama highlight, icyo bita imiriro, udukoryo, amacenga n'amapase by'imirambararo bigiye kugenda bikorwa n'uyu musore Bigirimana Abedi. Cyane ko uyu musore ni umusore ukina hagati mu kibuga, ariko nanone ni umusore ukina nka playmaker. Ni ukuvuga ngo niwe ikipe igenderaho. Uyu nguyu niwe moteri y'ikipe. Ni ukuvuga ngo akamaro gakomeye cyane k'uyu musore Bigirimana Abedi, uyu nguyu niwe uje guhagarara neza copy paste ndetse ya mbere ku mwanya wa Muhire Keve. Murabizi ko Muhire Keve ariwe wari playmaker w'ikipe ya Rayon Sport. Ni w'ikipe ya Rayon Sport yagenderagaho. Murabizi ko iyo Muhire Keve yabaga ari mu bihe byiza, ari kugenda asavinga imipira neza, ikipe yabaga iri kugenda neza cyane inatsinda. Uyu rero Bigirimana Abedi ni uje gukina umwanya wa Muhire Keve. Arabakina ku 8, ashobora gukina 6. Ebana, ibintu n'urucabana. Ubwo rero uyu Bigirimana Abedi ku munsi w'ejo nibwo yamaze kuba atereka umukono ku masezerano, akaba yarasinye umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport. Ahabwa ibihumbi 20, ahabwa miliyoni 25 za recruitment. Hanyuma agiye kugenda ahembwa umushahara w'igihumbi na 500, ubwo ni miliyoni n'igice ku kwezi. Hanyuma ebana ahite akina hano muri Murera. n'urucabana. Ibijyanye no gusinya byo byarangiye, officiel byatangajwe. Ubu ngubu agiye kuba akinira ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero ni umusore w'umurundi. Ni umusore w'umurundi, ni umwe mu basore bakomeye cyane, ni umwe mu bakinnyi bakina mu ikipe nkuru y'i Burundi Ntamba ku rugamba. Ni umwe mu basore bahamagarwa inshuro nyinshi, ariko nanone ni umukinnyi ukiri muto, akaba ari umukinnyi ufite inararibonye, ufite ubuhanga budasanzwe mu gukina umupira cyangwa se gutera kandanda. Kuko uyu mukinnyi akamaro ke mu kibuga, iyo ari mu kibuga aba afite akazi
gakomeye cyane. Ni umukinnyi ufasha ikipe mu gukina basatira, akaba umukinnyi ufasha ikipe mu gukina badefanda, akaba umukinnyi ufasha ikipe mu kugenda, kuko iyo ari hagati mu kibuga imipira yose niwe icaho, agenda ahereza mu mpande, ahereza hehe, cyane ko abasanuri no mu bitugu by'abataka, agenda abasavinga. Bivugwa ko ubu ngubu iyi kipe ya Rayon Sport igiye gutangira gukina, iri gukinisha abataka babiri. Shadrack Bingibelo arajya amanuka ari kumwe na Rahman Papley bataka izamu, natamanukana na Rahman Papley arajya amanukana n'uwitwa Dama Bagayogo, bamanuke bashaka izamu. Mu bitugu byabo harajya harimo uwitwa Mohamed Chey ari kumwe na Bigirimana Bedi, babasavinga imipira. Ebana bose bararicyaye, bafite amapase y'urukerereza. Mbakumbujireyo bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, niba mutarakora subscribe rwose murimo murahomba. Iki nicyo gihe, uyu niwo mwanya wo kuba mwafata icyemezo cyo gukora subscribe hano kuri The Public Sport, kugira ngo mujye mubasha gukurikirana neza akantu kandi amakuru yizewe aziri muhano no gusesereza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. No kuvuga ngo nyine Shadrack azajya amanuka ari kumwe n'undi mukinnyi bataka izamu. Uruhande rumwe n'urucabana ruzajya runyuraho Aziz Basane Nkuranya, urundi ruzajya rucaho Chancelo Miguel. Gireyo ko izabicyayira. Muri defense hazajya harimo Rushema Chris, Yusu Diagne, wenda na Kabange, we never know, cyane ko hari n'undi mu defenseri. Uruhande rumwe ruzamukaho wenda Paul Jesus, urundi runyuraho umusore Prince. Urumva ko Rayon Sport izabicyaye. Igipimo cyiza rero kiri ku munsi w'ejo, i Muhanga. Turaba turi mu karere ka Muhanga tugenda tubagezaho match ikipe ya Rayon Sport izaba itera n'ikipe ya Muhanga. Iki nicyo gipimo cya kwanza gikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport izipimiraho, byibura nigira ubushobozi bwo kuba yatsinda ikipe ya Muhanga byibura ibitego nka 4 cyangwa 3. Niyo byaba 3 byaba ari sawa rwose. Ikipe ya Rayon Sport izabigaragaje yuko mu myubakire yayo iri hejuru cyane. Twarabonye ko ikipe ya APR yakinnye n'ikipe ya Gorilla, ariko ikipe ya Gorilla irayizengereza cyane. Abantu bari baciye ibikuba bavuga ngo APR irica umuntu, ngo yamanuye intwaro, ngo ba William, ngo ba Medawo bande, ngo iri guca ibiti n'amabuye, ariko bahuye na Gorilla irabazirika. Bahuye n'umusore Mosengo Tanseri, ikipe ya Rayon Sport yanze gusinyisha, arabakoroga, arabazunguza. Bya bindi bavuga ngo bakubitaga amapase ngo bamanuka biruka, ebana yaragiye yica umukino, arabazengereza ku buryo bicaye baravuga bati Gorilla iratwigishije, dukwiriye kongera tugatangira imyitozo bushyashya, kuko urwego rwacu ntabwo rurazamuka, turacyari hasi. Ngayo nguko rero iyi Rayon Sport irimo yitegura Young Africans ku itariki 15 bazaba bari i Kigali, bazakinira muri Stade Amahoro. Kwinjira n'ibitata ahantu hose hasanzwe. Naho ngewe ntangariza abantu, ubwo rero abareyo mwe mukanda akanyenyeri mwigurira amatike yanyu muyibikeho hakiri kare, ariko nanone mwibuke gukanda subscribe hano kuri The Public Sport, kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Ngo bamwita Mohamed Chey. Hanyuma rero ni umusore wanyu Bigirimana Bedi, yarafashe agapira ku rutugu amaze guterekaho mu kataba mu biro by'ikipe ya Rayon Sport. Ibintu ari urucabana. Ndabakunda cyane, mugira ibihe